Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. U MLA jang North Shillong constituency u ba Adelbert Nongrum uladawa ya ke Sarkar Jilla bahkan Bishar Biang ya ke jing itu schedule tribe ya ki wei pat ki Jaj Ben Riau lom na ki wei ki Jilla ki ba syong basa hakani ke Jilla Meghalaya. Haka jing keren ber kilat pathai kubor haka arfuai tarik unai lor arjar khat kendai uba Adelbert ulayatu basyen un salai raru da ke jing tho show menteri ketenat District Council Affairs jang ke Sarkar Jilla u James Piki Sangma ba un shimkhia halor kani ke jing dawa. Kung sandu mutah ini Proposal Amendment 6 schedule kadang dia cepat Delhi. Tikala day kan need of the hour baka kani ka present government kebangan ada nampu government tu masih mau bangin okaman issue very serious. Ya kani ka issue. Kau ini kalau apa kani ka schedule tribe list kakta ai pun ki benta. Ini dokam ya kani ba dokam review dokam revise manung ong hidup ba ya state government bahkan marak nak would immediately mau ya ka convene ya ka special session dengan semua ba ni kam ban review ban revise kam ta mah beli ka presidential order 1950 bagi SC pi ka don ka jingma namar ba nadu ki por ka bangi nadon po Assam la include lang ki way part ki other tribes hani po ka state jomi nadu ka por jomi jila Assam punan po jila Assam kumbasan pulai teliki tribes. Tidak payah patang tangki tribes yang kuki, lain penyu teli. Jika lo kecik dulu nggak berkharau buat kalau berjemaah, umdai jangan dipaten entah dikamtam di bang, dipaten berapa. Tapi nggak mau kini kendor kalau bah, pi beli nyembut kenuksa kum state government yang kaman but kenuksa kumpo Sikkim, kumpo Nagaland, buat mata on the process Nagaland juga Arunachal Pradesh. Kita marah amendment, habari bukan dikasih tribe. Ni just sutrat state government state di sini nado ko porgi ojong jelah ni just sutrat ko copy paste kam to po Assam mo tiga don keciman mar bali dadang ina hapo Assam kata kam don any objection andre ko por Assam na include ya kini to beli pa adi malayo ke state ajong ngem review hatu kini ki tribes ki bodona ni po state ki jongi ki shong ki dei hok ne ki long justified ne mo bakin ban include ki poka state poka list poka state list jongka jela kajumi kata kim chimale tendrengan pekan mau ba amendment ha kasnam khat khandai spa no phungriu bat khat khandai spa phungriu kilawana pi kani kani koi ka ba kachim bakla jo state kajumi ni dongkam jisisha bangin pechwa yegi ki existing tribe lucky don hok ne under what ground under what provision of law ba la bala include yaki la recognize yaki hane po jala juni kata ki khamle sakoi de point de ko apan karen pi ka bakta ba mata district council ru ya ka right to vote and right to be elected as representative kum MDC kanir bar kata nata kadau nimno kam bungile suri kop sing amrot namakani ki issue de bladon la slamba ngasa sai na de kapor ngasa sai na de kapor tendri mata syukuran kani bakani mang pergi po government mata lagi ka government kam take seriously kan issue pi lagi fai ya kani ka yu mata ki long warrant ya ki unrepresented group ngimtip mata po Proposal Amendment 6 schedule ban white no ka 128 rules kani ka basha ya baro ki ya kini ki citizen ya kini ki beladap khat pras ngam mo ki betul ka hok na ka panta banjir ya kena mikmat ka bisi tiap ka code of law ada kena ka hok banjir kita ru ka hok ban yele election ti mar kada mo ju ki boros kata ya kata kani ko de ko ga hapan habar confirm mo khantam respected James Sangma barigu home minister bar baju upar babat ya ka district council affair kum DC minister na soba ngende bar kelep mo ngar matur wara di mandon ang committee Matruara dia mandonang ni komiti bat ni dongkam bangin thrash out ikini. Ki dongkam ban review immediately khamtam ha bode bani show tribe silkas. Ya tu ka list or list ni ka presidential order 1950. Ni dongkam immediately. Namar ba lada ka Nagaland, lada ka Mizoram kila bakin review ya ki existing tribe. Why not we?
Kau ini orang kecil mapi, nama kita kita tribe kita bahasa include ni kan list, state list kejongi. Dan bamangi pak ni bisa include semua buat don state do include ni tanya mio benefits ki interest. Mo, nega baki wei pak ni kiyo lo. Pi ko bati ngo ongi pi bene ka kani ka Meghalaya la transfer ko kan kata. Mo, berki wei dia ko mo aspel di fi mo. Yang ni scam kam tam ni produk jongi ngah ko apa kan ni bahasa kini ki produk personal jongi buran post state comment mata. No matter ko baki don no ka party ru. Mau ke mau aku angkat kalau ni ada film concern nak bertanya cing senjol so kerja beri jong kalau wei subah sim serius ni isu ni film concern dengan prescribe ni ke present position ke jong pi kata kacau hakihi bupai bahas besar